İsrail'e bir yaren gelek miçid li serazat kirina barimteyanda. Binyamin Netanyahu, serokwe vizir İsrail fermandaye, ku danustandin bu azatkirina hemu barimteyn li deste hemase, u dawi hatina şer, hevdem digel kontrol kirina şezebene kirin. Ji aliye din ve Donald Trump, serkomare Amerika'ya ragihandiye ku peka belgeyin heyi, kemtir ji bist barimte bi zindimane, u malbatin barimteyan daxvaza zanyariyan li derhek revşawandikin. Hervisa İsrail Katse vezire berevaniya İsrail, bir yar daye ku heki hemas barimteyan azat neke u çeken swenedane, de şeze jinav bibe. Tevi ku hetaniha hemase amareke serasta barimteyen li deste swede belavne kirine. Le peka zanyarien belav buyi, hejmareke zede jivan barimteyan ji aliyevan milisan ve hatine kuştin, u revşayin zindimayi ji neşuyaye.